Science for real! Educational videos produced in the Summer Scientific School of Prona, Montenegro. Medicine. Kume, što misliš, da li dam ovo? Da. Siguran si, brate? Siguran. Bogu pomoći. Izvini, dajem ti srce na dlanu, puno mi se sviđaš. Jao, Onda hvala izađemo. ti puno. Ne. Slušaj, šta se desilo? Slomila moje srce! Znam ti, sindrom slomljenog srca stvarno postoji. On se dešava uslijed intenzivne emocionalne boli. Više se dešava kod djevojka, ali također i kod muškaraca. Znači, ovo je oblik infarkta bez začepljenja krvnih sudova. A lijek je... no, druga djevojka.